mu ijoro ribanziriza urupfu rwe ku wa mbere ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane mu gitondo, Papa Francis yari yakiriye J.D. Vance, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gikorwa kizahora kivugwa nka kimwe mu byo yakoze bwa nyuma kuri iyi si. Ibiganiro bya J.D. Vance na Papa François byari mu mwuka utari mwiza cyane, nubwo ku ifoto bagaragara bombi baseka. Papa François yahaye Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akanya k'iminota mike, ndetse ibinyamakuru bimwe byanditse ko J.D. Vance yahatirije ngo ave muri Vatikani afashe ifoto ari kumwe na Papa. Hari ibintu byinshi bitumvikanwaho hagati ya Papa n'ubutegetsi bwa Donald Trump, cyane cyane ikibazo cy'abimukira. Ni ibyishimo kukubona usa n'umeze neza, ndagusabira buri munsi, nibyo J.D. Vance yabwiye umushumba wa Kiliziya Gatolika. Mu kumushimira, Papa François yahaye J.D. Vance ishapure, cravate ishushanyijeho intwaro za Vatikani, hamwe n'amagi y'ifunguro rya Pasika arimo shokora 3 ngo ashyire abana be 3. Ku nshuro ya mbere kuva atorewe kuyobora Kiliziya Gatolika mu myaka 12 ishize, Papa François muri izi mpera z'icyumweru ntabwo yabashije kwitabira imyiteguro ya Pasika, irimo umuhango w'inzira y'umusaraba wabaye ku wa gatanu, ndetse n'igitaramo cya Pasika cyabaye ku mugoroba wo ku wa gatandatu. Byose ntabwo yashoboye kubyitabira. Gusa ku wa kane mutagatifu, Jorge Bergoglio yagiye muri gereza yo mu mujyi wa Roma, ahura n'imfungwa zifungiye muri iyo gereza. Ni kimwe mu bikorwa bya nyuma bikomeye byamuranze nka Papa w'abakene. Papa François yatabarutse kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane saa 1:35 za mu gitondo mu nzu ya Sainte Marthe, aho yari atuye kuva mu 2013. Byabaye umunsi umwe gusa nyuma ya Pasika, umunsi w'izuka rya Kristo. Iki kikaba ikimenyetso gifite uburemere bwihariye kubemera. Pasika yo kuri iki cyumweru yasaga niyo gusezera ku isi no ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika. Nubwo yarananiwe cyane, anafite umwuka muke bigaragara, uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ntabwo yigeze reka kwihagararaho. Kuri iki cyumweru yifuje gusuhuza imbaga bwa nyuma, abikorera kuri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Yakoresheje amahirwe ye ya nyuma asaba amahoro, cyane cyane muri Gaza, ndetse asaba ko abantu bafatanya kurwanya ivangura rikorerwa abayahudi. Ibi byose yabivuze kuri iyi Pasika, umunsi w'icyizere n'ubuzima bushya kubemera. Nk'uwasezeraga, ibi yabivuze amasaha agera kuri 20 mbere y'urupfu rwe. Yari yicaye mu igare ry'abafite ubumuga, ariko nta byuma bimufasha guhumeka yari yambaye. Nahagana saa 6 z'amanywa ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero i Vatikani. Urubaraza rwari rwarimbishijwe mu bimenyetso by'ubushumba bwe. Yakiriwe n'amashyi menshi, maze asuhuza imbaga yari aho akoresheje ukuboko kw'iburyo, avuga ananiwe cyane mu ijwi rituje kandi ryoroheje, ati bavandimwe bakundwa, Pasika nziza. Ibyo yabivugiye imbere y'abakristo bagera ku 50,000 bari bateraniye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero, barimo bizihiza izuka rya Kristo. Kuri uyu munsi mukuru ukomeye kurusha indi yose ku bakristo, uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yakomeje kwihagararaho nubwo atabashije gusoma ubutumwa bwe bwose. Yabusomewe na Musenyeri Diego Ravelli, ushinzwe iyobokamana n'imihango yihariye ya Papa mu birori bya liturujia. Ubutumwa bwe bwagarukaga ku makuba yugarije isi. Yaragize ati ndahamya ko tugomba kwamagana intambara hose ku isi no kurwanya urugomo rugaragara mu miryango. Tugomba gusenya inzitizi zituma abantu bacikamo ibice, tugaharanira kubahana no gutanga umudendezo mu bitekerezo no mu mvugo. Yasabye abayobozi b'isi kwirinda kugendera ku bwoba bubabuza gufunguka, mbega kwitwara neza mu gihe iyi si yuzuye agasuzuguro kerekana urwango n'irondaruhu, cyane cyane ku bantu batishoboye, abavangurwa n'imiryango ndetse n'abimukira. Papa François apfuye akemera ko amahoro ashoboka mu burasirazuba bwo hagati. Yasabye ko habaho kugabanya intwaro no kurekura abashimuswe, anamagana bikomeye ibibazo bikabije kandi biteye isoni birimo kubera muri Gaza, byiganjemo kubuza ubutabazi kugera ku bawukeneye. Yagaragaje impungenge ku kwiyongera gukabije k'urwango n'ivangura ku bayahudi, antisemitisme, avuga ko birimo gukwirakwira mu buryo buteye inkeke. Mu buryo butunguranye, nyuma yo kuvuga, Papa François yinjiye mu modoka ya Papa Mobile, atembera mu mbaga yari aho ngaho ku rubuga rwa Mutagatifu Petero mu gihe cy'iminota igera kuri 15.
yakiranywe ibyishimo n'amarira menshi, aboneraho no guterura abana bato abaha umugisha. Iminota mike mbere y'uko agaragara ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero i Vatikani, hafi mu isaha yari ishize, Papa François yari yakiriye Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance mu biganiro byihariye byamaze akanya gato, ni mu nyubako ya Sainte Marthe. Ibi byabaye hashize amezi 2 gusa Papa François anenze bikomeye politike y'ubutegetsi bwa Donald Trump ku bijyanye n'abimukira. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa François yagize uruhare rukomeye muri politike y'isi, kandi rugaragaza impinduka zifatika mu buryo Kiliziya Gatolika itanga ibitekerezo ku bibazo bikomeye byugarije isi. Nubwo atari umunyapolitike mu buryo busanzwe, Papa François yahinduye uburyo umushumba wa Kiliziya Gatolika agaragara mu ruhando mpuzamahanga. Agira uruhare mu biganiro bikomeye bya politike, uburenganzira bwa muntu, ubukungu n'imibanire mpuzamahanga. Dore iby'ingenzi kuri uru ruhare rwe. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu 2017, Perezida wa Repubulika Paul Kagame wari mu ruzinduko i Roma yakiriwe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa François. Mu byo baganiriye harimo uruhare Kiliziya Gatolika yagize mu mateka mabi yaranze u Rwanda, by'umwihariko muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Papa François yavuze ko ibyabaye bibabaje ndetse ko na Kiliziya Gatolika byayibabaje, atangaza ko yifatanije n'abakomeje kugirwaho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasabye ko Imana yababarira Kiliziya n'abayoboke bayo kubw'ibyaha n'intege nke byabaranze muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo abapadiri n'abandi bihaye Imana batwawe n'urwango n'ubugizi bwa nabi, bakarenga ku gihango cyo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ivanjiri. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X yitwaga Twitter icyo gihe, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko kwemera no gusaba imbabazi ku bw'amakosa nk'aya ngaya ari ubutwari no kuba intangarugero. Perezida Kagame kandi yishimiye ibihe yagiranye n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Yavuze ko ari indi page nshya y'umubano hagati y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika ifunguwe. Perezida Kagame yashimiye Kiliziya Gatolika uruhare rwayo mu iterambere ry'imibereho n'ubukungu mu Rwanda, by'umwihariko mu nzego z'uburezi n'ubuzima. Uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda icyo gihe, Madame Louise Mushikiwabo, yavuze ko mu biganiro bya Perezida Kagame n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi habayeho gusasa inzobe ndetse n'ubwubahane hagati y'impande zombi. Yemeza ko hatewe intambwe ishimishije mu mubano w'impande zombi, hashingiwe ku myumvire ihuriweho ku mateka y'u Rwanda ndetse n'ihame ryo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibiganiro by'abayobozi bombi, uw'u Rwanda n'uwa Kiliziya Gatolika, byanagarutse ku iterambere ry'u Rwanda mu bwiyunge ndetse n'ubukungu, harimo no kuba barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abayikoze bemeye icyaha bagasaba imbabazi, basigaye babana mu buzima bwa buri munsi. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 mu 2016, inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda nayo yari yasohoye itangazo risabira imbabazi abayoboke ba Kiliziya Gatolika n'abana bayo muri rusange bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Papa François yagiye asura ibihugu biri mu ntambara cyangwa se byanyuze mu byago bikomeye, harimo Sudani y'Epfo, Iraq na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho yajyaga hose yasabaga amahoro n'ubwiyunge hagati y'amoko, amadini cyangwa se abandi bashyamiranye. Uruzinduko rwa Papa François muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu byakoze amateka mu buzima bwa Kiliziya Gatolika muri Afurika ndetse no mu mubano wa Vatikani n'akarere k'ibiyaga binini. Papa yasuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki ya 31 y'ukwa mbere kugera ku ya 3 y'ukwa kabiri mu 2023, ahamara iminsi 3. Uru ruzinduko rwari rwarasubitswe inshuro ebyiri mbere mu 2022 kubera impamvu z'ubuzima bwe. Twese twariyunze muri Kristo Yezu, niyo nsanganyamatsiko yari yahawe urwo ruzinduko. Iyi nsanganyamatsiko yari igamije kugaragaza ko amahoro n'ubwiyunge ari byo shingiro ry'ukwemera, by'umwihariko mu gihugu cyahuye n'intambara z'urudaca nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ruzinduko rwe muri Kongo, Papa François yasomye misa kuri Stade des Martyrs i Kinshasa. Misa yitabiriwe n'abantu barenga 1 miliyoni. Inavugwa ko ari imwe mu misa zakurikiwe n'abantu benshi cyane muri Afurika. Yatanze ubutumwa bw'amahoro, yihanangiriza abayobozi b'isi ati mureke gukoresha Afurika nk'ahantu ho kunyunyuza umutungo. Yamaganye ruswa, inyungu z'abashoramari n'amakosa ya politiki ahembera urugomo. Yahuye na Perezida Felix Tshisekedi asaba ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya ruswa no guharanira amahoro arambye cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu.
nubwo atageze mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byari biteganyijwe, yagiranye ikiganiro cyihariye n'abagizweho ingaruka n'intambara yo mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bamuhaye ubuhamya, ararira, arababwira ati ndababarira mu izina rya Yezu. Nta jambo rihagije ryo gusobanura akababaro kanyu. Yabasabye kudacika intege mu guharanira ubwiyunge, amahoro n'ubuzima bushya. Yagiranye inama yihariye n'urubyiruko, abibutsa ko ari imbaraga z'igihugu kandi ko bagomba kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubugome. Yabasabye kuba inkingi z'amahoro. Yahuye n'abasaserodoti, ababikira n'abihaye Imana, abasaba kurangwa n'ukuri, ubutwari n'ihame ryo kubaho nk'abakozi b'Imana batitandukanye n'umubabaro w'abaturage. Yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari igicumbi cy'ubukene nk'uko amahanga akunda kubivuga, ahubwo ko ari umutima wa Afurika. Ni uruzinduko rwazamuye imbaraga z'abakristo n'icyizere cy'uko Kiliziya Gatolika ari umufatanyabikorwa ukomeye mu kurengera amahoro. Mu bindi bikorwa bigaragaza uruhare rwa Papa François muri politike y'isi, mu 2022 yasabye imbabazi ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika muri jenoside y'umuco, jenoside yakorewe umuco yakorewe abasangwa butaka bo muri Canada. Agaragaza uruhare rwa Kiliziya mu gukemura ibibazo by'amateka mabi. Papa François yagize uruhare runini kandi rugaragara mu gutanga ibitekerezo no kugaragaza impungenge ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuva intambara yatangira ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri 2022, Papa yatangiye kugaragaza ko Kiliziya itabogamiye ku ruhande rwa rwo rwose, ariko ishishikajwe cyane no kugarura amahoro, kurengera ubuzima bw'abaturage no kwamagana ibikorwa byose by'akarengane n'urugomo. Dore by'ingenzi yavuze cyangwa yakoze bijyanye n'intambara. Papa François yavuze kenshi ati ntabwo turi mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine gusa, ahubwo turi mu ntambara ya gatatu y'isi igenda itangira bucece. Yamaganye cyane ibikorwa byo kwica abaturage, kurasa ku bitaro, amashuri, insengero ndetse n'ibikorwa remezo. Yashimangiye ko nta na rimwe intambara ishobora kwitwa ubutabera. Intambara ni igikorwa cya Satani, irarimbura, irasenya kandi isiga agahinda. Nta ntambara nziza ibaho, niko yavuze. Yahamagariye abatuye isi yose gusengera amahoro, ndetse atangaza umunsi mpuzamahanga wo gusenga no gusiba ku itariki ya 2 y'ukwa gatatu 2022. Yaravuze ati tugira umwete wo gusenga, twiyambaze Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro, ntitwemere ko umutima wacu utsindwa. Papa yakomeje gusaba abategetsi b'ibihugu bikomeye ku isi gukora ibishoboka byose ngo ibiganiro by'amahoro bibeho aho gukomeza gukoresha intwaro. Yavuze ko Vatican ishobora kugira uruhare rw'ubuhuza, ndetse abakozi ba diplomasi ya Vatican bahuye n'impande zombi. Mu 2023 yaragize ati niteguye kugira uruhare mu biganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine igihe cyose byaba ngombwa. Vatican ifunguye amarembo y'amahoro. Hari ubwo yagiye avuga amagambo bamwe bafashe nk'ubwitonzi cyangwa se kuri umugahuha cyangwa kutavuga ibintu mu buryo busobanutse, nk'igihe yavuga ko nta rukundo rugaragara muri politike y'intambara. Yigeze gutangaza ko n'ibikorwa bya OTAN byaba byaratije umurindi intambara. Amagambo yakiriwe nabi n'uburengerazuba bw'isi, ariko washimangira ko agambiriye gusesengura imizi y'amakimbirane. Yashishikarije Kiliziya Gatolika n'ibihugu by'Uburayi kwakira impunzi ziturutse muri Ukraine. Avuga ko kwakira umunyabyago ari ukwemera Imana ubwayo ko ikinguye urugi. Yagaragaje ko hari abungukira muri iyi ntambara. Ati hari abacuruzi b'intwaro bagize amahirwe menshi muri iyi ntambara. Abo ntibagambiriye amahoro, bagambiriye inyungu. Yagize amasengesho ahuriweho na Patriarche wa Constantinople n'abandi bayobozi b'amadini bo mu burasirazuba. Yerekana ko amahoro ari igikorwa gihuriweho n'abantu bose hatitawe ku idini cyangwa ubwoko. Papa François yagaragaje kenshi impungenge n'agahinda ku bikorwa by'urugomo, intambara n'ihungabana ry'uburenganzira bw'abantu mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, cyane cyane ku ntambara ya Israel na Palestine, ibibazo bya Syria, Iraq, Yemen n'indi mirwano ikunze kuba mu gace k'Abarabu n'Abayahudi. Papa François yagiye avuga amagambo akomeye cyane yamagana ibikorwa by'urugomo mu gace ka Gaza. Mu kwa 10 mu 2023 ubwo intambara yari yongeye kubura hagati ya Hamas na Israel, yaravuze ati ibisasu n'urwango ntabwo bizana amahoro. Abana barapfa,
abagore n'abasivili bakicwa. Ibyo byose ni ibyaha. Ndakomeza gusenga kandi nkangurira impande zombi kuganira. Ati Palestine na Israel bagomba kubaho nk'ibihugu bibiri byigenga bifitanye amahoro. Yakunze gutanga ubutumwa bw'impuhwe ku baturage b'abasivili, by'umwihariko abana n'abagore bibasirwa n'ibitero, ndetse agasaba gahenge kugira ngo ubufasha bugere ku bahuye n'ibyago. Ku ntambara ya Syria yamaganye cyane ibikorwa bya gisirikare byasize igihugu cyangiritse kigahinduka indiri y'intambara z'inyungu mpuzamahanga. Ati Syria irarira, isi irarebera ibirimo kuba, abavandimwe baricwa, abandi barahunga, umujinya uraganza. Syria ikeneye amahoro, ikeneye imirwano. Mu 2013 ni umwe mu batangiye ubuvugizi bwo kwamagana igitero cya gisirikare cya Amerika kuri Syria. Ku ntambara yo muri Iraq, yasuye Iraq mu 2021. Niwe papa wa mbere mu mateka wageze muri Iraq, aho yatangaje ubutumwa bukomeye bwo guhuza amadini no kunga ibice byashegeshwe n'amacakubiri. Iki gihe yaravuze ati amadini atandukanye ashobora kubana, dufite inshingano zo kubaka ejo hazaza mu bumwe, tukirinda kwihorera no kwicana. Yibukije abantu uruhare rwa Kiliziya Gatolika n'amatorero mu gufasha abahuye n'ibitero by'umutwe wa leta ya Kisilamu. Anasura Mosul n'akarere ka Nineve, aho hakorerwa ibikorwa by'iterabwoba. Yagaragaje impungenge ku ntambara yirengagijwe yo muri Yemen, avuga ko ari jenoside y'abana bato mu maso ya rubanda. Yasabye Amerika, Arabia Saudite n'abandi bari muri icyo kibazo kugirana ibiganiro byo kurangiza intambara. Ati bashyira imbere ubuzima bw'abantu kuruta inyungu za gisirikare n'ubucuruzi. Papa François yavuga ko akarere k'Uburasirazuba bwo hagati kagowe kubera inyungu z'isi zikirenga, ko kugarura amahoro bisaba ko amadini yishyira hamwe mu rugendo rw'ubwiyunge, abanyapolitike bagashyira imbere ubuzima bw'abantu, isi yose igahagurukira kurinda abasivili. Yatangije kenshi amasengesho yihariye ku baturage bo muri Gaza, Yerusalemu, Damascus, Baghdad n'ahandi hose, avuga ati turasaba Imana y'amahoro guhumuriza imitima, igahindura imitwe ya politike, igaha agaciro ubuzima bw'umuntu kuruta ubutaka cyangwa se ubutegetsi. Mu kwezi kwa kane 2017, Papa François yasuye kaminuza ya Al-Azhar iherereye i Cairo mu Misiri. Inazwi cyane nk'inyubako ifite ijambo rikomeye mu birebana n'ubumenyi n'iyobokamana muri Islam. Yahuye na imamu w'ikirenga wa Al-Azhar, Sheikh Ahmed El Tayeb. Bagirana ibiganiro ku mahoro, kurwanya ivangura no guteza imbere umuntu. Ibi biganiro byasize bitangije umuryango mpuzamahanga w'ubwiyunge bw'amadini, binarushaho kuzamura umubano wa Islam na Kiliziya Gatolika. Papa yari afite gahunda yo kujya muri Syria, by'umwihariko mu mujyi wa Damascus, kugira ngo asure umusigiti wa Umayyad, umwe mu yakera cyane kandi yubashywe. Nubwo uruzinduko rutakunze kubera impamvu z'umutekano, Papa yasabye gukomeza gushyigikira igikorwa cyo kunga amadini muri Syria no gukemura amakimbirane binyuze mu mahoro. Impamvu Papa yasuye imisigiti itandukanye ni ukwereka isi ko amadini atagomba kuba isoko y'urwango, kongera icyizere hagati y'Abayisilamu n'Abakristu nyuma y'amateka y'ubwumvikane buke, kwerekana ko Imana ari imwe mu nzira zitandukanye, no kwirinda ko idini ryakomeza gukoreshwa mu nyungu za politike n'urugomo. Ati turi abavandimwe nubwo dufite inzira zitandukanye, twese twaremwe mu ishusho y'Imana, tugomba gukundana, tukubahana kandi tugakorera amahoro. Papa François kuva yatangira kuyobora Kiliziya Gatolika ku itariki ya 13 y'ukwa gatatu mu 2013, yazanye impinduka nyinshi zifatika muri Kiliziya Gatolika, haba mu myumvire, mu buyobozi, mu mibanire y'amadini ndetse no mu mikorere ya Vatikani. Yabaye papa wa mbere w'umunyamerika y'epfo, abapapa wa mbere w'umuyezuite, kandi abapapa wa mbere uturutse hanze y'Uburayi mu myaka irenga 1200 yari ishize. Yashingiye ubuzima bwe nka papa ku gukunda abakene, kurengera abaciriritse n'abatagira kivurira. Yahisemo gutura muri Domus Sanctae Martae, aho gutura mu nzu y'abapapa, Apostolic Palace. Avuga ko Kiliziya igomba kuba hafi y'abaturage, ntabwo ari ibikomangoma. Yasabye ko abepiskopi n'abapadiri bagomba kuba abungeri bakurikirana intama, bivuze kwegera rubanda no kubayoborana urukundo aho kuyoborana igitugu.
yakoze ivugurura ry'imikorere y'inzego z'ubuyobozi za Vatikani, azihuza mu rwego rwo kugabanya gusesagura no kugabanya akarengane. Yashyizeho ibigo bishya nk'urwego rw'iterambere ry'ikiremwamuntu, ibiro bishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Yashyize imbere ubunyamwuga, uburinganire, ashyira abagore ba mbere mu myanya ikomeye ya Vatikani. Yavuze kenshi ko Kiliziya itagomba kuba nk'aho icira abantu urubanza, ahubwo igomba gukiza ibikomere, igatanga impuhwe n'imbabazi. Kiliziya isa n'ibitaro biri ku rugamba, ahakirijwe inkomere zose, ntabwo ari ahakubitirwa ababoshywe. Yoroheje uburyo abapadiri bashobora gutanga imbabazi ku byaha ubundi byababarirwaga ku rwego rwa papa gusa, nk'icyaha cyo gukuramo inda. Yashyize abagore ku rwego rufata ibyemezo mu nzego zimwe za Vatikani, ibintu bitigeze bikorwa n'abapapa bamubanjirije. Abagore bahawe uburenganzira bwo kuba abayobozi mu nzego zimwe na zimwe i Vatikani, gutanga inyigisho z'ukwemera ku rwego mpuzamahanga, kugira uruhare mu matora ya sinode. Ibi byabaye bwa mbere mu 2023. Sinode ni inama nkuru y'ubuyobozi bwa Kiliziya. Papa yavuze amagambo atarigeze avugwa na Kiliziya mbere ye, nko mu 2013 aho yagize ati niba umuntu ari mu itsinda ry'abaryamana bafite ibitsina bimwe ariko agashaka Imana by'ukuri, jyewe ndinde wo kumucira urubanza. Nubwo adashyigikira gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina mu buryo bwa liturujia, yemeye ko abantu ku giti cyabo bashobora guhabwa umugisha. Yamaganye ivangura rikorerwa abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe, asaba ko bafatwa nk'abantu bafite agaciro. Yashyizeho ingamba zo gusesengura no kurwanya ruswa muri Vatikani, harimo gusaba abayobozi gushyira imitungo yabo ku mugaragaro, kwamagana isesagura mu mishinga y'imitungo ya Kiliziya, gukuraho amasezerano y'ubucuruzi n'amabanki akemangwa. Papa kandi yanditse inyandiko Laudato Si mu 2015 isaba isi yose kwita ku bidukikije. Aravuga ati isi ni inzu yacu twese kandi ntidufite indi yo kuyisimbura. Yamaganye gukoresha nabo umutungo kamere no kwirengagiza ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Yatangije sinodi yihariye yiswe Synode sur la Synodalité. Yasabaga ko abakristu bose, abagore, urubyiruko n'abatarabihaye Imana bagira ijambo mu cyerekezo cya Kiliziya. Ibi bigaragaza gukura ubuyobozi bwa Kiliziya mu buryo bw'imena, bikegereza Kiliziya umuryango, igahinduka Kiliziya itega amatwi bose. Yasuye imisigiti, amasinagoge n'inzu z'amadini atandukanye. Yasinyanye na imamu wa Al-Azhar inyandiko y'ubufatanye, Document on Human Fraternity. Yakoze amasengesho ahuriweho n'abayobozi b'amadini yo ku isi yose. Yahinduye inyigisho ya Kiliziya, avuga ko igihano cy'urupfu ari icyaha gikomeye kandi Kiliziya Gatolika ishyigikiye ko gihagarikwa burundu ku isi hose. Nta muyobozi wa Kiliziya Gatolika wari warigeze ubaho umeze nka Papa Francois.